Allin jamusqa kaychis munasqa kuyamasi hermano hermana kunandia. Devoción matutina parlawanchik nispa ima pasanqa corneta waqahtin nispa. Yawpa tiempo pega yachanachik tiyan corneta waqahtinqa guerras qayarikorqa wañuykunas tukuy imasta waqaywanqa chay cornetawanqa anunciasarqa. Pero apóstol Pablo kunandia yachachiwasun Diospaq qillqasqanpi imaynata pasanqa corneta waqahtin ima allin kusikuyta hamunqa kasqa. Chaypaqtaq mask'anachik kay ñawpa carta Corintiuman maychus kasan chunka phisqayuq chantapis phisqa chunka uhniyuq phisqa chunka iskayniyuq chikllasqa nin ahinata. Kunanqa pakasqa yachayta willasaykichik mana tukuy wañusunchu chaywanpis tukuy uhinaman tukuchispa kasunchik. Llata ñawich irmiyta cornetaqa waqarinqa nispa tukuy ninchikpi. Corneta waqahtintaq wañusqas kawsaripunqanku mana ismusqa cuerpo niyuq chantano qanchispis uhinaman tukupusun kasun. Ari munasqa kuyamasi cornetas waqahtin hamunqa Jesucristo. Chaypitaq pichus wañusqas kasarqanku kutirimunqanku mana cuerponku ismusqa kaqtin kikillantaq. Noqanchiktaq pichus kay pachapi kawsasqa kasun chayqa noqanchispis uhina kasun. Maypi Jesucristo transformawasun niwanchik uhina runasmanta. Chay alegría, chay kusikuy kachun sapa uninchikpaq munasqa kuyamasi. Porque Jesucristo watejmanta pay kutimuptin cornetas willanqanku chay waqaywantaq noqanchik kusikuywan suyana tiyan. Ima lindu kanqa chay manaña wañuypaqchu, manaña guerraspaqchu. Manchayri Jesucristo hamunanpaq sonanqa nin uwaqanqa cornetas. Chay suyaywan, chay esperanzawan kanachik kunandia. Bendiciones.